Puilawo tipra hasteni joto tipra sano khulumaya phare Mia 6 April 2022 Bharatiya Janata Party ni 42তম Foundation Day palaijago Bharatiya Janata Party kha India ni joto ni slai political party kotor largest party in India. जों साइमानो तैबो बीजेपी नि कार्यकर्ता 18 crore 18 कोटी नि above बीजेपी नि कार्यकर्ता तंगु अमाहायखे बीजेपी संसामानि साल पालायमानि साल जे सामं सित्रा तांनाय त्रिपुरा मथा नि लीडरशिप बाय जे फ्लैग कसम बा अमाहायखे तैयै जे स्लोगान रलायमानि सिनि बरम गनां जों मैडम पीके जमातिया नो पाताल कन्ना गु बैक हमनी आबो बेलायखे सेलेमा सिंसा बेलायखे आबो लासिमा सिंसा सिनि दफानि बरक न अमाहायखे तै सिनि दफानि साजो न अमाहायखे जों खौ खामिया सालायमानि सेजालायमानि पर्सनल अटैक खालायमानि आबो बेलायखेनो जाया आबो एंटी सोशल हईमानो एंटी नेशनल एंटी इंडियन एक्ट बरम खबजागु आबहाय सामं तांमानि अनवय तिप्रासा तंग कसं लुगुरा न्या वन सकदी सामं खायनानि सका टीपीएफ खायफ्रो बोसोकसि सेजालायखा बोसोकसि हामिया सालायखा टीपीएफ बो सामं तांग खायफ्रो दफानि बागै हा दफानि बागै सामं तांग खायफ्रो बना सखे बेबाग जागा सेजालाय बना लासिमा सखालाय संलायखा अंथलायखा मीटिंग मिसिल मनैलायखा आबो दे लीडरशिप नि सामं तिप्रा मथानि ताबक आरो जों नुजागो बरनि मंसा डिसिप्लिन करै इनडिसिप्लिन रुल्स करै अमाहायखे मथानि बरक न बरक कखनारै मैया ताबो अमाहायखेनो तंग कसं लुकुरा तिनिव अराय पराय उंलायजा ते बसिमिया सिनि बरम गनां सिनि रेस्पेक्टेड सर एन.सी. देबबर्मा इंडिजिनस लीडर बख्रक्सा IPF नि फाउंडर बनवतीनि जम्पुयो ब थाङै प्रोग्राम खायफ्रो बनबो बसक लासिमा सिंसा खलायखा NC गो बैक लायो आबो तिब्रासानि लाइव बुमा बेलायखेनो लासिमा सिंसा अंखा वानसोय नायदि लोकरा नेरो सागनि दफानि बरगनो सागनि आसाइमा हानि जे बरा बनो सिनिरक सिनिलिया अंखे साबनिरकनो फियागनाय साबनिरकनि बागै सामं तांसिनाय साबनिरकनो तुइदुल सिनाय आ तुइदुल नाय अंखा सिनि ताबक जरा सोय लीडर सर NC देबबर्मा IPF नि फाउंडर तेसिनि मैडम पाताल कैना जमातिया TPF नि फाउंडर TPF तंफ्रिं जरा बनो जेस फानो बरो हामिया सालायखा हलायखा हायफानो ताबक तब हा दफानि बागै ब बसक सामं खायखा बनि सोशल मूवमेंट बनि सक्सेस अंखा कंप्लीट खायखा बताबो पॉलिटिकल खायनै हनै पॉलिटिकल फील्ड लो अंखरजा ताबक बसि TPF तंख्रो बसक सेबनो कैंपेन खायरिया तै फील्ड खायरिया हा दफानि बागै तै बनो सामं तांरलिया हनै सोशल मीडिया यूट्यूब नायमानो
kholo khang ke nok nai ni ro YouTube Facebook bebak jago ni ro nai ke nok nai tangi BJP bai gedali thangka nei tabo lokoro kok asai sung BJP khai khang ke dopani samung khai mi hai de joto jaga wono tabo rural area te chini Tripura ni joto area kaisa Tripura no development khaima khang ke bono dopani samung ble tabo biplop ji ni netritwe bai te Modi ji ni netritwe bai India hawo te Tripura hawo এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হই তাবক যে সামং আঙি দं বরন নহरै আবো দফানো কুসুগতি সানাनि बागै आरो जयनिं खाइमेसिबले आङि बनो आसो निर तलाबो सोख्लोंनानै आसो लासिमा संसा रोना नांखाबा इंडियन गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट si bebak ni demand yani jotoni rights tongo political khainani madam ni rights tongo medal patal konani moni rights tongo political khainani joto political khaini rights toye deba tongle aso to sejai salainani ko yabo je gu back hnoi khoroksa tabok omahai jorawo o leader kahamanani o Tripura hawo te Rikha leader kaham asai maya tabo leader kaham asai ja tabo logerona ni jorasi Tripura no bahe ke development khainai Tripura development ni khang ke nang ang joton development tebo Bharatiya Janata Party ni naharmung सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका प्रयास बुझ्छ नै जो तो तबक एकं फाइसिदि भारतीय जनता पार्टी फाइयै बाहेके जों उनते नै तेबो नाहारमं सकां कोइला राष्ट्रहित खाइनानि तेबो बन परेखे दल न काहाम खाइनानि तेबो नके व्यक्ति साथे अमायकेसि बीजेपी सरकार ताङै दं Fiabas agibo CPM सरकार तंफ्रो कांग्रेस सरकार जे चालक फाइमानि आ सिस्टेम के उल्टा बीजेपी नि जे सिस्टेम रूल गणतंत्र नि मते खेन आ बीजेपी नि पार्टी संसार जागो सनाम जागो चालक जागै दं पार्टी आंनि बागैनो बीजेपी सरकार जतनो थानसा जतनो फेसिलिटी रवै भाइखे त्रिपुरा न उन्नति खाइनाय गरै रवनो भाइखे मथांनाय आबनोसि बीजेपी सरकार नायो आउनि बायनो चिनि मैडम पाताल कैनाबा आरो जयनिं खाइखा साइमान खा बीजेपी सरकार बसक गरै रवनि बागै जनतानि बागै सामंता बसक सुबा Bharatiya Janata Party o hani मिट्टी बाइस नाम जा पार्टी खुद का पार्टी खुद बनी फान बाय संसार जागमनि जों नंगौ तब साइमान खा ब जे जागा तंगै बसिने मैडम पाताल कैना ब दफानि बांगै ताङै सामु काहाम तांयांनाय तेबो कालेक्शननि मेटार तिनिबो गोबांमा हा दफानो फालै दफानो सकलै कालां थांखा दफानो फालै रां जावै थकावै थांखानै गोबांमा कक्सिल सालायमोन खोनादि लोकरा TPF खाइफ्रो Anissa General Secretary Amarpur Division Engui Register maintain claim membership register tongu cash book register tongu collection ni te collection ni fee book tongu tabuk je haika rang rowui haika thakoi thangkhane a sanai ro borok bo primary ni member sungkha
bo division ni primary ni bo puso tong bo pus holder tong bo bofro collection rang Rikha proof roi ma kangke nyaro rang ki film mana bahai ke sarak hne ang seng rang Rikha hai hnei khaikha hnei tatal sawei dofani 6 leader no jesu phani nira tama hasinai hamya sadi a leader a je kubui bo kubui yo no tongnai botai bisu kusukanai mitonare de anti national samung ke bata tangdi tabok social media ni mall electronic mall je sakok samani je sa samung tangmani joto social media phang nujagui tongo and when alert ngri tipra sara ke baita thokai jari ke baita bande jagdi tamnan ke 24 hours ni sajago 24 hours ni bisingo nini saya klaimen nang irrigation do mani abna nang dakti no rosana angthang je sini madam patal kina no gube khanai ro BJP join ro bai mani yagulo sudasi tabo bono sejamani thaglaiya salbrum omai ke sejalai tongo personal attack lailayu dofani samung tangnai hingke ba nero dofani samung kaham khaisidi development samung khaisidi buba grasi tabok dofani samung tangsne hingke tei tangi sejana nangkha ba tabok political khaisina madam patal kina dofani samung khainele bo dofani samung khaifrobo kaham samung no tangnai political khaifrobo bo samung kaham no tangnai bo silida